Tia fear man kwata maklo e Nyinsen Ne Awoɔ pre enu se onka sanwie no na wanya wo na no anduro aboso me kwankwantuo e mo wan sense bebre e mo yare ni mo amane wo tia fear man kwata maklo Nyinsen Ne Awoɔ pre enu se onka sanwie no na wanya wo na no anduro enti kwasie danwomre bia radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ pre upon on what you know radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ pre 106.3 Kwantuo emu won sense bebre emu yare emu amane huno tia fia man kwata maklo e Nyinsen Ne Awoɔ pre enu se onka sanwie no na wanya wo na no anduro aboso me kwantuo emu won sense bebre emu yare emu amane huno tia fia man kwata maklo Nyinsen Ne Awoɔ pre enu se onka sanwie no na wanya wo na no enti kwasie danwomre bia radio Nyinsen Ne Awoɔ pre upon on what you know radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ pre 106.3 radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ pre Mayemmo munyina Johnny mo akwa bamfa umra Adom 106.3 FM abono ngoche no ma radio no enna Adom 106.3 FM Nyinsen Ne Awoɔ bre ena aso no mamemmo munyina afihia pa biem new year na mu an ye wono ne busumi mu ano no ntie bia wonso afi ye hyase ne busumi da etoso edui afi ena mahunu wana wateme nka memo afihia pa afisa se ne yesate ase ne ene ahoden eda so ekura yen na Nyinsen Ne Awoɔ wona ade akira ne de wo munim yambota ye ne yani suade huno yambota ye nyina ne se oba Nyinsen na obewo afa no ho afa ne ba na se bi mpo awo no na echa enye nyame nhyehyɛ no no ebia na bibi na esi akwan nti ene na wo se afidie no eda Adom 106.3 FM eno achi nso obi betimi afafuro esu be wie akira bosom miensa enan enum na abesɛ obi wo ho obaye nneema nyina afi be wie awo ne bradru afi maame ama ebi die nso kura de maame beba nso akoda ama saa nneema we enum nyina ye kan se maternal death ni nyina no ene ye mbotaye ne ye ni suade hunu si etu no ni abo ba bia ho ban abofra bia ho ban bra ya nyam no ya wo no tete na nyini no ba ni papa no eno ne dwumadi a yakeka bo ma twa no ya bo no boa se Nyinsen Ne Awoɔ nti ebia wo ye first timer a wo tie dwumadi a ya botaye no no kwase da bia 8 pm na afia amankwa tamaklometi adwam na me ne madokotafo papa bi ma nursefo papa bi me public health papa bi ni atsa ne edi nkomode afa ya wo ene ye Nyinsen Ne Awoɔ emu enumre ya ba yo Facebook Adom 106.3 FM Jamestown je code ya to ho na nyame ya Adom a edafiada de aban se schools e wo se Adom ni nti baby aba beduro no e wo se school for ekwa abosome nkono ye kwa afini na covid ni bi yi ni ti Ghana hanti edidi mu ama aban ye nse no de ekwa de na wo se ne school for tena fie ni anya hihye bebre afei na hihye no mpanifo hu se de ye no ye ntime mankra ne tena fie won da achi no ho hia wo nwomasuamu ti wo monko nyame ya Adom afiada aban na bie kwan na so school bia ne bre opese wo school for eba na so afiada 15th January ne de ya bie mo kwan Nyinsen Ne Awoɔ ye kasafa Nyinsen ho awo ne nkoda ho nsem no na wo se edi nkomo fa covid na covid-19 and school reopen ye bebie school yi covid no obatan wasade ne sei wochecheni wasade ene se nkoda no mpokura no yasade ene sei enti anwumre yi me dokota papa bi ai wo you say
Wodo adwuma no asenhwe nyame enhira Dr. Papa Dr. Hilda Boy eba enkora no dia wodimi nya wo mumuda woye pediatric doctor owo Kolebu Abaya Resabia afi JH Connect ana JH Health Connect odene penny ono so da no na JH Health Connect no but enyi shiani edi nkomo oya doctor no mpese ono kwa be fanim die no nti ehun nim die nso ena ode ati group ya o chewumade Jim FM dog official pa Afin komete fia o bright sewa pepe we no nose mask no or hairstyle bibia is on point and okra corner down kra no ba ho ye papa Dr. Nyamishaw yesterday Nyinsen Ne Awoɔ unya ye muda sanya okra cheza wo ye executive producer se wo makra na o production se adwuma we ebeye kama no always on point. Oh boy, or resource person of Niadi, Nyamishaw, Yadase. So grateful. Pa, wouldn't yadaje. Never just yam fro. One fakra test message the abyssum. T Yadase, Nyamishaw. Mienfa Dama endpoints, homeopathic clinic. The muya din in Nara. Papa Yayimu, endpoint of one night. T Dr. Dubois baby I want so, Yadinamisha mount. Yada se papa enti dia mo beye me depa ne say doctor eboayen wo yapomudin mo afi so wo se wo ye free scanning e mema de ene ma de mesre madaroma wo awunim sa brabo ne mu aye den enti so obi de bibi si na ni so wo ye ne free dia mawa odofo ahuhye bi enti endpoint homeopathic clinic said e mema no prostate no e wo so obi e hunu ba bia ne prostate ejina entwen ma enye cancerous anase kokrom medamu ansana wa rush akọ ene yi a wotie ase a wo use machine no nsuo famu ne ade nyinari yenko check se bibia ye kama ya yese wonya 40 na akọ check dabi emabunu no amugina mo na so sesi a ne yenko check e kena nyame ya adoma e free bibia ni mu awokọ bibi wo mu so ho no a na ye hwew e ma no so saa fi we yesi Nyinsen Ne Awoɔ obi a opay yefunu de wo so nya bi e bia na wo de ye infection na esanse ye mpe check up konom ne ade enti na hye ho saa na ese nneoma ye ni beba ho no na afa ya kechiri nti Dr. Dubois endpoint homeopathic clinic so oye free scanning e ma no e de ama ye free mesro edwada kosime menda wo mo ye adwuma ba bia wo te endpoint bia bowura ho wo so be ye scan ana so be ye free scanning ni bi ana wo friend was 0244 867068 0244-867068 now ne doctor adi enkomo enwure yenkomo no so fi se mahu about time so o my world papa obia pese otie yo ya mane uko school obi yam hyehye no wodwene ho a wonte ase minya me be mane nko no kofa yare bi be me do ye be wie na adesua no wa obehunu se wadwene mu akoma mu bibia dem fine fi se doctor a wono hwe nkwada no ene ne yanya ne ha wo ba be boy dog me samu akwa bebiem Medase papa I didn't know was you concerned about COVID-19 and it said ye be school. Okay. Well, yare no eba ye no ye di kan chechire mu say yare no yare say nipa bemben ye ho a etumi sane amanfo. Enti no unza ahyase de ka say lockdown men ko ba bia tena fie stay home ni ade. Sesia no amanfo ehiehyia mo inkola yin so ko school na inkola nso de ese onim se empempi no omo ntijai tina ha na akola nam ha embe asumasi na akola atare asumasi hu enti no esanse omo ba be hia no ehu kakra wo ho se yare no ebetumi asan inkola no bia omo ni bidada no ebetumi asan om na asan omo nso so a ombesan dia kofie akwakosan amanfo wo ho emrewa ne nkokora ebua ehwe omokra no anhwa na omo asan dia asan omo aka ho ama ne ayempese ebesi no etumi asi nti eno nti na wo se ehu hia yen se ye beka ho asem na ye hu ni a wo se yetumi ye de boa nkola no ama omunya COVID-19 ni bi ewo school ni mu no. Okay, nti awofo abatan ene obi a wo hwe nkora so school run nom ene show yi de me pese obi tie bie
mo bi ntin kan kire wa hwa no wa twist asem no ba se wa wutie anasa wo share live on Facebook Adom 106.3 amani beje ho yie papa yentie ye nkomodie we na ehu ni suro bia yenyi free mu and the topic no say COVID-19 and school reopen COVID yi wo ho Dr. Achiremu ahyase e ba ye ehu rules and regulations no mu nyina ene nkra na bie omo ko school emfa ha was meja ma ade ho enyi ma we no de ama no kora dada by the time oni be ba ho na so wo mo exchange kora wie dada we nyina ho komo na Dr. Achie de ntia e wo so oba tan owofo chechire ni school ra wo ye concern fi se wa anya concern na wan hwe aba ko pepie wo school ni mu a school ni close no ye so se ye bedu ho no dog be kan eno enti e dey na schools enye a school for no omampani ne last address no okay kai say schools no first of all it was say omunya sa baby a ye be ho yensa intina kola no e rescue mu ho ana so wo school ni mu a time bia no it was say insuo wo ho it was say seminar wo ho a o de be ho nensa afi nso so was say tissue wo ho a ohro nensa wie a o de be pepa nensa na watu atwene enya sa towel na e bia towel ba ko da ho na nkola 50 100 om nyina isu towel ba ko da bi ye penisa afi nso so mbenya thermometers ni bi wo ho a na sani a ye check temperature wo ko ba bi a ye check temperature no na mo atumi e dia check nkola no temperature okay afi nso so no class ni mu no e wo say ye bomodin na ye hwese infense e wo class ni ho a inframa betumi aba na inframa ni bi betumi PFM enti e wo say nya good ventilation e wo classroom ho and what say in kolano omutete benben ti se ni na first no covid ni ho no na etie no unze schools ni bi wo ho a nkolano do so wo class no wait ha na wait ha omo ben do sa do adex no e fa nkram yenu ne miensen enti no sa mre ya covid ya ba ya e ha adwin e wo say school for we proprietors and owners school run na wo say omo hwesa de we e ho asem ka senkwala no do so do wo class ho na se omo be check class ni mu a eno nso ye option e bia wo de e fa e be ko baabi foforo na wo de e fa ko baabi foforo e bi no mo crampo ka se ye betumi a alternative ti se bia isa we anopa na ewia anopa na ewia nti we mu nyina ye niama ya discuss at the level of school no e was say school for no ehwe dia omo betumi aya ebeboa okay afi nso so no ye wo sa schools nyina no Ministry of Health and Ghana Education Service any omo ebeka bom aye adwuma se be ya omampanin kan de dampo se omo mapi school bia to hospital and health facility chese assembly ba school ni mo efa bibi ti se bia akwala ne yare ye suspect se betumi aye covid bia na ne ho aye se bia na ewa bi ni ade a na afi omo etumi edi akire ahwe ne ewa so omo ye na omo aye afi nso so no school ni mu no ewo se baabi wo ho no mu a omo specially no omo reserve ya to ho se sa ho no sa kwala bi yare ana bibi ehuhu bi ya ye corona ni bia na omo de no akoho no ma obetumi enya ayare hwe kakra ansa na sa wofo na ba be fa na se we say school nurse so say de omo be ye bia no na but isolation place en wo school mu ho say be ya sa time na ye hu say akola no problem bi wo ho no one other nkola no mingle wo hu ye wo bibi so abrofo kasa mu ye kan no say cohort say cohort no akwakoye to say a group of people ana ni party bia ya kan bo mu ai bia wo di omo achi ana say like into cohort enti no sa cohort ya ye kan cohort no e try say class we yemfa ne say class 1C sa class no nkole wo sa class 1C no en wo say omo ne nkole wo other classrooms no edi agro ana omo mingle be okay they say obi nko obi class okay then tina ye kasa say bia sa class we ya omenta en na ye hu say corona no ebia wanya bi ana o ya show sign say o ya nya bia say enim say ya omenta ne contacts ni ne class ni a na say bia nipa 20 ana 30 ne ka ne ho class wa yenim say
we na wo ho no okay ye mpese sa ade no besi no na bia na obeka se ya o minka okodi agro wa ha okoko bu obi wa ha okoko ohun ye mpene sa enti no class no omo ete ho no omo a ma we nka se okọ ha na we nka se okọ ha nim se enti na no ye mpene sa afei no a teacher fo a ewo class ho no ewo so omo ma omo ani da ho yare we yenim symptoms no bebre bia ewa ne ho ayehye ebia ne ho me no ayedin ana utimi musa kwala no ayemre ana wo hwa bibia enye sane ana etie first no enti no teacher no ewo so no nso ye observant ohun bibia enkoso ye wa kwala ni mu a ewo so obomodin ana or alert authorities no na sa healthcare workers ya ye kan say omo ni omo beye adwuma no na afi omo susu aba in aba beboa afi susu no teachers no e wo so omo hye omo mask no na omo hwe nkola aka se obia enhye ne mask ohun enti ne yesi nkola no omo hye mask teacher wo hye wo de na nkola na hu se sa na wo se enti no e wo se ye hwe afi susu no mask exchanges ye mpe ebia we eshe anopa kofi na eshe by break time and area no ebi ana ama na eshe maski ye mpenesa na eno no sa no ni awofo betumi aya abo teacherfo no ne se uto mask ema oba na se ye surgical mask na cloth face mask no ubetumi de maka atro akwala ni din ewo mask ne so ne sa no akwala no ko school na se bia bibi nti ba bi kura oyi mask no kura no a obi anim se eye ebia ya mansa mask nie ana we die enti na no so ye kwan ba ko a teacher fo no ne parents no ana wofo no betumi ahwe se be ya mask exchanges no embamu afei teacher fo no se bia wo class akwala ba ko da bia ono de on share maski ana onu di bibi ana ebia ne humie no wahye but ne humie ni nsiso ana bibi koso a wonti ase a bomodi ana hwa akola no na ben no na de wo se wo ye de boa no na wa ye de aboa esan se nkola ni bi o bia obehu no na o share for some time no na ne humie no ti ana ohun so papa eno no sa na wo se opanimu bi etumi na o intervene ansa na bibi esi yanka se wo hye mask na ebe cause problem but akwala bia nso ene ne nipadua enti no wo nim dia we sha ebe ye no enti no eno nso na wo se teacher fo no eboa yen ewo ho ene we no eye school fo ana school ru anom ye de wo se ye no ene adwuma wo ye papa se utie de Dr. Boy Canada nyefe de agroba bia eye me depa ne se no obi nko obi class so even the same class ebia class 6 fo a se wo A and B a efo ni wo mu lemu B fo ni wo mu lemu so beye na se bia bibi wo ba akumu wo class A a ye hu se class A hongo a na mom ye nkote se wo so masi ko class B fo no ho nti esa na de confusion eba hono school run no ma mani nko ho nom ye pa na ba konso a doctor sa kan ye se was said teachers no monitor nkra ni ye fi so bia ne situation bia ne condition ebi obi o hye mu cha kakra bia na no homete so wi wani kakra onhwe a na de empese ye betie ne ye kwa akote ye da se nti school run nom ani achechefo ye famu die a wo se ye ewo bre ya ye bie school kwan no ye da se na yemra wo fo no so dog about time so ahoboa ne sai sabre ya ne ba eco school me pa choma min ka kakra nka ho e school die no break time we school die no say do break time na say omukọ break omukọ kodidi a say no de by all means omu be yi mask ne papa mu no say ne aye kan no nkola e free class ba ko no omuntina faako na space ended that omuntemu ne papa mu no so no e was enframa etumi fa ho say be ya chances say spread of covid no ebekoso no ebeba for pa ntia no so ya de ba ko e was ye de ka ho na awofo no samre ya adui no eye emre a yare no aba yenina yenim se aba esan se nkola no omo wo fia omo atena fia che no
dodo na omo nhye mask ne deda wahu enti no omo nhye mask ne deda no omo nim se ne ayehye no omo nim se ne omo hye ebeye omo enti that time na wo se awofo no start chire nkola no se mask no say na obehye no say na o hye obeye no say na wo yi a obeye no and wo say wo de wonsa ekika mask na nim wo sa niam ani nyina wo say ya hye ase de chire omo and wo say obi akwakofa obi mask unkofa obi mask nhye unfa o mask na into form afa nso so wo say awofo no emo sa ya fa ne say bi a ziplock bag ana rubber bag bi e cleaner omo betumi di ashem mask no ebia wo kodidi anya sa o de mask no beto form ana o de beto table no so e wo so otumi de hye bibi mu ebia envelope bia na say rubber ni mu ansa wo hu wakwa ye fa adidi no afa so mask no ye betumi ama nkola no mask no more than one na try say bia na de hye no okọ school no na BBC a na wanya another one a obetumi ahye na nkwankwa yet say bia ne mask no ayefin atofo ma ye basa so still no e was so enti no ye mpenisa enti awofo no ye mo mask no mo afa so wo akola no na so wo hwe na wonya sure of akola no say bia we mask no osro ni ade a ne toya edafia odidi agro da bia no wo betumi de mask no ahye toy no now the attract akola no say sisia no corona ninti no say ya na yeko wahu say wo Batman you cry ashe so ashe ne mask ana say wo teddy bear you cry so ashe ne mask na maame ana papa no so wa hye ne de bia mo agina mirror mu na akola na wa hwe na wahu sania etie na eba no mask ne hye ni mu so a ye ka say ashase ne de na ye kasa kola onya 2 years no and what so she mask ni bi cry esan say enkola ni bi ewu afisa mask ni suffocation no any ade basisi an WHO say enkola na omunya 6 years no mo nhye mask no omu new recommendation omu de buy no na emom say akola na bia wanya coronavirus ni bia na bibinti a obetumi ashe mask na onya 6 years but definitely sa akola na was more than 2 years afen so no sa like mask no ni shemu ne ne ade no se akola no ya akola wadi dem ana se adwene no ho asam ho na se wu hu a e wasa uma wani da ho wo se be ya se at any point no akola no ntumi hu me ana ne hu me so ti ana bibi wo ho no mu a e wasa obomodia na u intervene into no mu a omodi dem na adwene no bibi aka kakra no menhye ne mask na enja ne hokra esanza se bibi a ono ankasa ntumi enje ne ho enkola no so omo hye mask na awofo no se omo wo fi a e wose like omo wo mu apia na mo wo baby a e wose wo hwe now would we need eyeball akola na kakra to make sure say you okay akola no sound work situation condition bit say bia asthma na yare fufuro bi ka ho a e wasa mo ko hospital na mo hwe ne se ne ho te sen ana ansa na empo school na bie amanako afa di e ka ho so ne say mask no on starting shaka kakra by now I say yeah start yeah this is show almost be ye do if you done weeks e kwa o ma you used to na nkwanko yet say time I dana ye de ne ko no na wo be she na ye first day and yes because dudwa na omo wo fie no wo de mask ne she na on she into no ho no adwuma wo ho bebre no kure pa we de ene ya che ese bananke ya de o ma started da na ko ma you used to be sure say metiefo no mahwefo papa bi e wo Facebook etie enkomo no mama roda ese wo tie medofo jimaima enso wo police hospital no so etie na Steven Anan enso e wo Facebook enti won so ba ho bia mehunu wa na ese ya chia mo yada mo ase ne topic na wo so bia nso tie
ye mon kanche mu nuanom no mon so kanche wadofo se ye di nkoma afa COVID-19 any school reopen ho nti e wo so obi e tie ye di nkoma afa de nti a eye asemhia se sukufo obi school yi ehia ye se ye di mu akotene afei doctor sa kire ye school ranom teacherfo nso wono masade e wo so wo mo ye sabre ya ye hwe ni mo se da wotwi ye bie school no toto ye wo so wo mo eye ne bebre nti se ye de a ye ya ye late mumye mu aboa ye ho na yade no ye ni ne sunkunim na oda so wo ho sanso na awofo de mu ena na doctor guso a wo kasai awofo no so asodie wo ye so de wonte hwe kura no mesro e free chine kro no yen starting practice nose mask hye no nkura no nte sa edu ebi efiada na joada no wote wanka bi hye no akopeja nose mask abone hwene wan obeto atwene ba bi kura ada na obetua ne ho me so ho ye kra mpanifo ye mfa ne easy na akura wodiri mi ka hwirihwiri no mu ne ade ti awofo bibia wonte hwe kura no yesi yen start introduce max ne hye ne nkura no sisi sebe ya wo mu bie school na hemmeto wo mo empofiri mu nti ye ne Dr. Hilda Boy na edi enkomo afa asemi ehwo abreso a ye bebie phone lines ne bia na nso o asem bisa ba kumienu bi neja wonso dia ba nemo ba Facebook Adom 106.3 a ye wo ho fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma na ma wonso ensemati sei wanya bitie na wo hwe live onso nti no said ya fee endpoint for ya ne se wo mo ye free scan na dia mama ne mema no femu ye prostate no ene ma no so ye twa scan ahwe se ya wo no mu ya wodie mu ana se infections bia nkwaje ase ho emo so ye free ochina de pabichi na won kwa yenko endpoint or shell signboard ye spinters udu honom taxi rank bi o busa wo mo a wo mo be kire endpoint and our friend was 0244 867068 0244 867068 dog bisa mo akwa ba bi na me pese enyina enkura ide so kakra akura wo hwiri wo koba wo digidi any news max she and at this time no ehia some credit agro school this is here sporting activities no we aban we twam into no yemfa ne say ye adwuma okay and what say agro gidigidi bia nti ye say nkura ni agro kro didi ya no oda ne no so ya another wahala na ne Dr. Shine wa hin sisi Dr. Shine akwane producer yada na se papa na wonhwe emoaye nkakra na wo bo we ne fem na fei wo ma ye ayi ensu papa bi nso anu magu ya de so nyame hira me ba cho ye friend say ade ba kon me pesa me kaka ho mask no obi ba bisa say de hina ye nto ma nkola no okay ye was surgical face mask ni bi wo ho anania oberha blue blue name white no eno wo ho no surgical face mask different colors wo ho there but surgical face mask na you use for hospital na wo ho and na your cloth face mask no eno no de nyina enim yes 3 layers there no ena ye enti no akwala no doctor no de boy 3 layers e bi twagumu ahunhu de ye 3 layers no e serious so ntoma de ne de nyame ne mu na ebi mo omunye ni ye mesi me hu ba ku bi pa minnim hwe kora de ade ha bio ha na we de na prevent e enye nso ato amobi enye nti no me da ya de ya make kan se ade yare we no de se de etie no e bi ayese wudi me mabro ba wonim hwe na mehia obusuani bi a e bi wom so a me de aye no nso de abeyo nti ese nyina ye boaboa ye ho ti me mprem faso na ye nhwe se ye papa no de yesi aye a ye de prevent ne ye nto ano ne ye mpam ne ye nto nhye tien de ne boarding kwa nim say papa na woto ba bi so anya papa nso ne boarding Mr. Yare we no we ye ho se wo bebo udi obi abura be sai twa ba bebo wa ti mo me mo boye ho na mo ton light be 2 lights mo hwe ho ban ti mo me nya eno nso ti do ye e me say waka de nka me pese me bi say ba odi is a face mask na so no cloth de no say wo to ama oba na mento ba akopɛ okay obetimi atom mienu miensa emko be 5 kra go be fi no wasi be fi na wasi na yese wo konso so fa be mienu e ma no enti na bia ba akobɔ no na ba ako sanhye ne bag ne as backup enti na wasa ye bomodin na ye hwesa asem we ho ka afi omo a omo aye omo adwen se sa emre we
esan say ye nkwala no be hia face mask ne ade nti no price no omo betum ama na ko ewiem e ba foforo hey hand sanitizer pa 3 million nyina nkrofo ton and his hand sanitizer no so na wato bi ama oba no na odi ahye ne bag mu na ye ka ne sa no yen hwe na nkwala na nkwankonom enti no yen starting to omofo so e wo fie ansa na time no so adu omodru school so was teacher for no ehwe esan se nkwala de omho ahomete kakra ubehu no na ade na yesefa ye wonsa no o ka ahwe se ye da na ohun enti na wasa ye bomodin na ye hwesa FM nso so ehu asem ka okay ba yam hwe nkora no so fam e de ya enye KG fo nko na eko school mpanifo kakra ewo mu ti nkora no so wo mo fam de be no wo mo nye covid any school abie omo de no senia mpanifo no e wo so omo ye no saa na wo se omo nso so ye ya ka se ben obi dodo into 2 meters the recommended so when to be anya 2 meters na ne krakra na ye 1 meter no enti try na te ho kakra efri oyonko ho enti no men ben no dodo afei onsa hohoro no senia emre bia ye ka no you wash your hands with soap and water enye water nkwa you wash your hands with soap and water enti no the seminar no now the hohoro o pepa nso so a o the tissue a obetumi ato atwene no now the no now the paper enti no eno na ye ni aye betumi aye ede like nkola no nso ebetumi aye mask ne nso omunhwemu no munshe esanza prevention no de eno ane mask no ensa hohoro ana sanitizer no use no ena se wo te ho intemu akola no nso hu se oyare ana wayemre ana ne honam ba bia ne ya bi hana was so okay yen twa doctor so o shadow so say Nyinsen Ne Awoɔ na utie no Adom 106.3 FM yemfa sedama endpoints yeboafo sonko a oboy chidom na ba bia wo bia no nso nya ho kwan na utie bia enche yebebie phone lines no ho na won de wadwen kire no aba mesre nkra na amanyini no the doctor kanyina motiase enkwaje wo ho achinye na de beya ya pa nse bia na wo akora no wanya bi enso no wo odin se kru ni nti na de akoye wona na yi abrewa bi ono wo fie ana obi o underlying condition bi nti no doctor sa kan samba ku bia no so eye mede e wo se me say ya start adwuma no kra frifie ye ne nkra ne kasa me kai say me bagel ne ka chem say na you mami adwuma wo hu elike me say ba na ne kasa e ampo no me ja no nemu no ye dede sa ba na ase ye ne wo mudi nkomo kire wo mo say ye ko school marks na so wo hye wo hye wonsa na wo ka so wo hye ne say say am I coming to eat just say I say ne sa wo hye ne ye aduane nko an wo ba bedie nti na asodie eda ye so sa about time na ye nhwe enye sa de ni nyina ahanti dog ehi kra na wadra me de menkai boy be femu mask na like ye ka se nkola no e wo so mo hye wo so mo horo mo nsa bibi omo titi omo ntemu se bibi koso a e wo mo nipadua mu omo nti ase bia ne homie no afi sesa ana se ne ho ayehye ne tie ne ya ana bibi koso na onti ase a omobodin a nonka esanse yare a etumi sign enti no se wo hu se wo bia umfa sa yare no enko school awofo no so se oba ne ka tra wo se bibi koso ana o yare ana bibi ye na menka na ti koso obi ani fi obehwe ni nti no onko school esanse se covid no na so de ko school o de be wa ko sign amanfo enti sa na tie mami read Facebook comment ni bi adofo de abarut oben ye bo arut ye chia wanwumre nyame sha papa me so umfam post you artwork kwa no wo send o message ne Nyinsen Ne Awoɔ man kwahia ma yakopon shira root papa so wo share live from Nsawam na mommy you look fantastic this evening nyame sha your root asaba also enjoy nyomre pa abeta queen so e wa ha say wow this program Adom FM you are 1 in a million
I enjoyed it. Yada say a better queen no dear no Steven Anan and so as if Yamisha one doctor Jumanwa na moye no yada mwase some boy and Kaya Frank GH in Sunni said nice program was sharing war a Shaiman Yame in Shao Steven Anan said the baby ene emojis a would draw kwa wa dear guha na kwakusafuni one the love aba ewaha and Isaac Chumesin so a war Israel Tel Aviv was a great job. May God bless our homeland Ghana and protect us from wicked people. And now what they amen as twaso Jonathan Dizo said children is used different well me who main table for said yeah but say after class you know close mean tiase aha ene ebia ma omuni agro momu ne nchichemu no I think say eno na yenu abema no pese wo kire na dwen e wa hanti so betimi de comment na aba Facebook Adom 106.3 FM na fe yakin kan e be be phone lines no so Dr. Hilda Boy or penny awoda JH Health Connect ano ono de odon wo chotena ho no 24 apomuden komodiemo aha but oye pediatric doctor wo Kolebu Teaching Hospital nti COVID-19 and school reopen ho komono yenye mistake kura se nwumre waba echeche ye ensem ahodo emu yaka max no ho asem ho yaka no ho asem yaka max no ho asem max a enkura no wormo enhye enti yemfa mraduane mu say yaduane die mu no so yenya ne say ni ayedi ne da bia no say yaka ye say aduane no e was say ye balance meal okay enti no aduane no enye say bia banku kekaka mako kitwa bi fish Kitty be when you jeni guma onu so you okay inti na was say a deep balanced diet na ye di and fruits no any and vegetables they can esan say no what aduane nura etumi eboy en ho ban na ye vitamin C mu no so no ubetumi ama kola no ena ni a friend edwe multivitamin na zinc wo mu nso so no ubetumi di ama akola no na nso sa akola no odidi yie wankasa nso so odidi yie na oyo okay esanse sa enuane nuro no se wodidi yie a ubenya wo waduane mu enti na no de uni how e was so unipa no so oda yie akola ne na yie pani ne na yie esanse se o stress level no e was sure Emma wo immunity no ana sojafo a ebo ho ban no emma omo ba form enti no ye mpene sa e wo so odidi yie oda yie o exercise so se be ya wa ho odin ne wo immune system no ebe ba so okay enti no na se we nyina nso so na ya wofo no de na on se ya na schools bi on so mo nomni ade de ho so de na obeka kire wo mo se de nyemfa so ne ye pre apomuden pa ene ye pre wan ye careful anhra akoma bibi bewi akiri ya na besa babu aboye aha anti caterers no so e caterers no so aduane no e was some making sure say e rich e balanced with all the things that akwalani here say be ya obenyi se ne ameka ye no enye se bia mu bebre for ye kitikiti bi enam bi anda so na bi vegetables bi anda so e was vegetables ni wom na enam nso wom carbohydrates nso wom in the proportions was akola bi anya anase onipa bi anya no e was omoye ne sa ema enkola no ma memfa we mra mete so ka bi kakra wo ho ekoba se bi a akora bi eyare ana onfili fine a ho no ana de na wo se achechefo ana school ranom wo moye ede bosa akora no ho ban ho na no de omo betumi aye depending on at the cry akola no enti no say bibi se bi a ne ho aye hia omo betumi ama akola no paracetamol e was say omo isolate akola no say unze ahohye ne de akola bia ho betumi aye senye say bia suddenly na ahohye bia ye corona na nso so no e was say e bia omo ye high alert like so say bia or akola no wa ye mre ne ho aye hye
unya sure wo de fa ne call isolation ho wo be frɛ sɛ mo hospital nurse na hospital doctor na mo afrɛ team no na afi ono nso so de wɔsɔ yɛ no na wabɛyɛ sɛ we omo a Ministry of Health for ya ma pia omo to school no de omo nso so wɔsɔ omo yɛ no covid test na wɔsɛ yɛ ya omo de akwala no bɛkɔ baabi a wɔsɔ kɔ ne awofo no nso ɛbɛba in no omo de na kɔ baabi a wɔsɔ kɔ but isolation area no ɛho hia sɛ ɛbɛyɛ in Colano, yes, suspect is a problem with Hono, or mingle more with in Colana, Akawa class Hono. Okay. And a mask and so Samrina was saying, making sure say, or shiny mask, no, what each another so no, it's answer winning at the chrono, and yes, say be a Jaya Colana, I won't know, but try not maintain a distance now. Yeah, can be. Okay. You might on phone line see now for no to pressure what you 0302216561 0302216562 na yon komodia ye die a name creba baby school covid no wa hoboa ne say wo cheche ni ana school ra oba tan e mofra no anso ya hoboa ne say e ho komo ene ye die a ebia na wo de bi wasem bi mi sai Brenny ni onso betumi afra baso ebi 0302216562 na onso waba Dr. Boy waha na waboye ama yedi sa enkomwe nti yenya yen first caller no a na fe yato so de free ho hye no so say endpoint homeopathic clinic for Adaroma no mbo ye chidom na Nyinsen Ne Awoɔ kwasi adanwumre bia no nwɔtwe yetena se de ebro wa Adom 106.3 oko Facebook a ye wo ho o like e comment share na chese de bia mo ye nti yenim se yenka ye kora no mafura se ye nyame hwra mo no WhatsApp on so said mo share ma ye no nyankopon hwra wo bibia mo amutie ye nyina no nyame hwra mo ye first caller wo ahoma no so okay nti na me say ne line no mu enhyeda enye yie bia sa na mete wo baabi nti nkura no ko school no wo free fie ko school no onfa ne mpabo ni mo classroom ho anase wo mu ro yese abrofo no kro mu ho de so mo de mo no mo de yanku ntimi fie ho toto yese de oba share free fie no o ra classroom anya no ano oba she aye hey yedu ho eno de make us say e be ye ding me yan fe first college odo me mo ajodo oba Nyinsen Ne Awoɔ so Medasi ante. Medasi papa na odi ni baby afre fi. Sesi go ma France ya from Antiagi. Antiagi entie o. Oh, aseme de ahadwe papa. Ye, yankole peni kwa wo se machina. Se na esi awo bre. In fact, angoma mo de mete me wi awo pa. Ni woni amenka. Peni wo sha, wo cho pa. Enti ebe angopon pa ese. E teacher for no, omamode na so mo tia. Omo shama ya no mo baba nkola no na max no de ma ede pa enti mani am ye juma why ebe papa say the doctor can no say you free ase nei ene o mu di nkomo kire wo mu de enti e wo so wo mo sha me gidi se ehu ni suro bi ni mu ene aye bompa ye nso say awose no nso enche bebre se be ya obi ahu beto no but the doc esa kan ye na awofo no nso se bia oba wo condition bi na wo hwe na ye ho nso no ma mpanifo aso ate ya sa nyo foforo wo so odo mo adwo ba Nyinsen Ne Awoɔ so Pacho me da sem pacho good evening ye jo so papa na afre fi hia nwumre me pacho me favorite achima cross me den di Joseph Teta me we da wo ye da si low radio no mayen kakra ne enti o ma ko ni pacho lo ni ma na me pie dem da man enti we mama pacho nyame nshiramu amen ene ejuma pa mo ye pacho fe na doctor kan me se bi ase na pacho me se bi ase ya mo fa ne kra mo mfie nso e ko ne kra ye de mo kwa asore ne e bo mo mo ntimi ube ho na wa yi kra no enti efri fie miensa mfe mienu e ko enan a ya si ye bi omo nyina mama pacho eno no ye be ye ndan se de be si fa a kire kire omo a omo betimi ahwe so e de akọ school na amma ye a e be bo ankwala no eno ne nia me pese mi za fa se free mfe ngotwe ko de oyere ne ho a obetimi abo ade na free e ho so e ba fom no ye de omo kwa asore kwante du ba bi no tama lockdown ne ba na eto de bi a me kwa na oba na atena fie no ahwe nkwala no eto de bi a no so kwa na me smart na fie no ahwe nkwala because de bo mo a obe ho anu ayi ne kura no mama mpacho no ye be ende na ye be ende na bo
Pacho me da pa yenso yeda ase yenya ofoforo nso ewo ahoma no so Orome mo adwo ba Nyinsen Ne Awoɔ so okay yenya no ba mientie yenua yi edi atwato yi mfie na mfie numfo yi dog enya bete penifo enya bete but WHO sani amekan no mkasa nkola na omunya 6 years no from nhwehwemu no nka omo no de yenja o a omo no omo nhye mask okay do mi ntwa no fa cheme amemfa another caller Orome mo adwo ba Nyinsen Ne Awoɔ so so me be kwame na me so doctor and person this time question inquiry because the baby me not be 2 years all the fella akwa so kra oyi the problem is zanka chimu kakra nka me to amalo ma ho kakra de anka me yo why yo dog baboy da say enye easy sa ofoforo nso aba ahoma no so Orome mo adwo ba Nyinsen Ne Awoɔ so me do so mami da say now free him papa me free krado eno so wo hia we treat fair ti akra treat fair ya di e hye ho na menti ya da say papa me ntie we iyo me tie mo program na ade ba ko a me hye eye enkra ni school kom ka e fankra no e hono no nso no doctor anka bi kakra fa ho mayen because cars ni bi hono na wihia wo mo a enkra egumu na e do mo kono ma me bi ana ya homiti enti eno so sa no de ba ya de na na mo be ni bitime to afa ho a cars e fankra no so no e bitime afa mo do ma ko do ma ba so ndiem that's it dog beboye pa ya da say ofoforo nso ahoma no eso Orome mo adwo ba Nyinsen Ne Awoɔ so hello me jo so mama yo na free here nyumre Pacho me free asiama o ya frame na mama nana yenti o yo Pacho na me kan say enkwala ide be ya drink because what the no smart ya sha kwala wa ko we na dafo obeka social media ya fese wo de o ma me sha wo de kakra ono social media kakra enti no so no ya be because kwala de ha ni kwala o mu shi o na fufu a if one part see ma me sha wo de kakra me sha wo de kakra na no smart no enti no so ma jinchire me pese me hu ne ya be ya fe no so yo Dr. Boy beboye wasa kwan no so ya da se so free o foforo nso wa ahoma no so Orome mo adwo ba Nyinsen Ne Awoɔ so okay yenya no a ono so yede no ebeba me mo adwo ba Nyinsen Ne Awoɔ so hello good evening Abisiapa afin come to your Vic yenti o afisa sani atas amen person bisa question you say no smart ni hand sanitizer and a bit taking in charge o say no mask ne hand sanitizer one be taking charge e wo he school question of hands teachers were asadi ala say na the asadi yo mama Dr. Beboye wo ho ye da se papa Vic ofoforo nso ahoma no so Orome mo adwo ba Nyinsen Ne Awoɔ so ya me de apomo ti say de akopon adom now free papa obviously kaswa e fa me Ejeku mami ti o papa won ka we kan ye problem kwa but awu franka fi asunya di nka wo awofo no wo hye ne tembia kwa be wo say ma me hye papa hye ana me nia hye o ba ka so market ya on namwa yo de yi ba mi ti mbo so akwala so wo say o ma me hye papa hye me nia hye nti onya tima bi kwa wo say man sha se na be ya mi on ma me nam ko ono e peni na immune system no wo low no ono hye na me wo amode na me hye ndi so bibi ba na say wo fure ka se ye fa ye wonji mu a me musa ye mu a ana ma di no ka me kanya de wo fo sha ka kola no mu say say na ko so me hye wo no hye yada se papa pa ono so de no foforo nso ahoma no so Orome mo adwo ba Nyinsen Ne Awoɔ so me yana yada se na free he me free adenta housing down me the desmond me pa so yenti o me pa cho me pa se me mu se nurse for no
nursing for no, and also no one patient, but some bisa mami nurse say, and a doctor say, also no one patient knows mass media na. Was it nursery? Nursery, yeah, nursery for no. There be some nursery for quite a month, Kobe, or see KG. And from KG now, nursery. Now, okay. Inti nursery for the encounter. Until from class 1, from KG. So free KG and our class 1 to KG 4 nursery. And to get you for no a bob boy, me presently say, nurse and I said, doctor say, a bob boy head to Nana. Sankauni shall see tea yanka or Betty. But we are the question back where orange. Oh, say, yeah, now would be to a school move. And this is Yana is no Wabama quine, no Wabaton and Diano. And I say school no canteen, no Wabama, Colane. And also, I'm saying a PT and a PT and Shia, no margin at home. Because I do an atone for a day, me I saw some Wabaton, the hands or Moon I do a Mohuni, I saw more marks and crowns, so I saw Modi. But in a doctor, boy, ya normal, yet that's the name on same say. My empire last call out. Or don't be more to open in Sunday also. Yaga, a fly, Ledo. I'm a Patamaku. Oh, my minister, you. Auntie Julie, you're more official, pa. I feel comment here, sweetheart. I feel comment your man knowledge and wisdom now that crown eye. Amen. Amen. After say now, Quania, what do or now we suit I say ya. Amen. My last one, I'll be the last. You see what this year, the American said, in this charity begins at home on this way for no. One of my parents here share. And you may share a lane, and Kamunia, I didn't want Bogunia, nobody is controlling them. And also, I said, your band, they said, I have to be disciplined in the house. As there's no discipline in the house, the children are going loosely, doing everything they want. You see what I mean? And there are some buying police constitution and whatever. Now, okay, so man share, or travel about a chewing, and the parents give them something to wear. Auntie Julia does sing, I mean, sure, Nanka, Auntie Julia, last caller. Then so my info to be and come over Penwell red on my head, I say, or for flower so, or don't want to open in Sunday also. Say, okay. Memoja do open in Sunday also. Yeah, mammy. Now, Papa Frey, you may. The first month, the Radin come home, and you my palm, Medagene in Kurase, Titru. One a wound class and Sabri, you be great new radio, New Etinia, Morkin. Na Sabia Diasa, some medical news. Na say a man for a catcher one, a bit near bois. And if you soon see a one over here, a baby or high, na once a sinagum, no crew about one idea, we could find our son. The baby, now not said your horrible. Into your slum, and no mean, more than I'm to yet I must. Yamin Shaw, Papa, pardon my family a quetchy, Mother Romanti, affiliate in Omnia dear, into a quetchy pa, me and for last caller, or don't be more to open in Sunday also. Such a good evening. Just mamma, and now for everything here you may. Such a me first do. You ain't you low radio no my empire. But when Yarena will help because you fear you be but you piano ye qua. Yes, dear, but say it's like that people are making fun of us. You're quite sorry to the same private. And see, you're to church. Thank you. Yeah, that's Papa. I am fire and call so no see Hannah dog. Any piano and can a binch a month for dog ain't you. Okay, intino in Colano make us say WHO recommendation and the Colano Munya 6 years no. Any quine say almost a mask no unless say ebia wenya corona nibia ya isolation ya try say infection rates to other people no be form. Afa no school buses no asem no in Colano any quine say ya crowdium e wo bus nim enya corona mponti but safety
enti no dada nyina no enkanya de a wo se nkola no ye hwe omom ye crowded wo bus nim corona na be ye nim se so mo ye crowded a obaako wo bia chance e omo benya no e wo hro enti na wo se ye tete omo ntem e wo bus nim en wo se omo tata so sa wo bus nim de bi afe windows na wo bus nim no e wo say ye bie na inframa etumi fam afe nkola no depending on nkola no age o mote car nim no bus nim na wo say supervision wo ho say be ya wan bie windows no enye say bia akola ba ko ehwie asi e wo window nim enti na wo say ye bomoden na ye hwe ventilation nso so wo bus nim afe nso no e wo say o mo show mo mask ba say ne ya Canada no age na nkola no age a o mo de te bus nim no na sa age na so afi ye ba ko bin so question or de ba ye no na nose mask exchange face mask exchange say bi ankola no ko school a o se we die ye fechen we die enti na ne ye nhwe we die no na ye nhwe set sen ya na eno no teacher fo no beboa ye bebre na nso so no ansa na teacher fo no beboa ye no e wo se awofo no nso so omotro dino akolani dino ewo mask ne so won baby a onam kra wo hu se bia ni din se ke bedu ana ke mensa obetumi a ke dot mensa on na obi hu se ke mensa e mask ni na je se no enye se gise we mask na nsa na wa hu ni a eye ne dia o hye no kra no timi hu se eye ne dia na enye ne dia se obi dia na wa sha na wa yi ne spare no na o dia hye no inti no wo de she bia nia wa sha dada enya ne de no wo de she rubber mu na wo de she nipa ne de ne bag mu a okwa na omo asi na omo hata na omo ayone inti no eno no ye friend is saying ebeboa with nose mask exchange na teacher for no so omo nhwe nkwala na omo ani nko ho ye nim se ebetumi aba ne se nkwala no anopa no oko school no ohye mask ne pepepe wa address kama by break time no yenim say bia na wa yi mask no na nso so no yes yen try nkola no and try teacher for no nso so ebehwe na omo try na ya hwe say yentumi anya 100% na yetumi ya no closer to 100% e better say yenye kra isan say yenim say yedin yenye kra na unim de okra ya re ni bi enti no e was saying na ye try na ye bo ye ho ban obi wo ho mpa onim se owo yare ani bi na nso so no esan se washa mask no na won so watete won tem no so wo bi kra na cha se wo chance a wo di benya no na e wo form no mame fa we nwura mu enti se nkra no pon school no mo ba fia no so owofo ana bi ana ne obi yenye say wapie on say ba fufuro say ne mpabo akra ye mfa nwura de nso ne inti no ne sa no waba no uniforms no so wo bebraye say be ya ne a wode baaye no e bia mo ayi ato ho say mo besi ne mask ne nso so sa unless e bia surgical one na no de o hye no ba na mo ato atwene inti na atade no wo besi ahata na the following day no wa ma ne foforo ne mbabo ne so e bia so be ye gu abonten ba bia na owuramu nso so ade ode ye we no eno nso so enko ye ode ni na ne na fie ne nso nko e na wo say school no depending on akola ni age no say yenim say diarrhea ne ade no eno nso so to me spread into no good hygiene everywhere na just say yendi yen ho ni e wo ba bia fa ho ni e bia say den yen try na yendi yen ho ni it sounds that the more we do ho ni no the more na wo bo ho ban na wo bo nso so unua e ho ban every sa yare we ho afa nso so ehwehwemu e ba say wo tumi cheche we say atetentem no ba e boa say be ya yare no nkosa nkosa impo se wo show mask nti menya wa adwen se bia wa show mask nti wo kotare unua ho saa dog me mfa school sunu bia wo modo so ana wo nkronkuma mu because nkronkuma mu kra de bi mo adwen ne se yare no kra bi ni wo so ana bibi etisa na wo schools ebia nsuo no mni ade because ashase okan se bia retail ba ku bia to no na nyina wo hye nsa wo fa bi bia private schools bi oho no ma wo mo ene but bia ko by school omo do so wo ebia nkronkuma mu a omo so de na abeka che omo nso so no omo mba omo ho modern
seminar no any so no send the sanitizer na ne bo odin a try nanya seminar any insuo ewo baby a nkola no omubenya easy access saa no oremu a wahohoro ne nsa emu na onena nam ho na wasan ahohoro ne nsa se okọ washroom ana okọ junsa na okọ ye bibi washroom oba ye no wahohoro ne nsa ohun because nkola de obehu no ne nsa ne na baby a yesi awie nso so found some count mouth and found some count nose and found some count eyes and say yare no betumi afa ho ewremu afa so no surfaces say bia o baby a sanitizer e bi wa surfaces to say bia table so door handle ne sa ne ma no e wo say e bomodin na e clean no in tem oh in time bia no na cleaning no koso e bia o de sa sanitizer ya na spirit na o de clean oh say be ya so bi wo yare ni bia wakoso mu a onso so unya bia na chance no e be perform dog yenase papa meji tum se metiefo mahwefo papa dog adi ya ba bedro no wasua bibi se hu bi kra wo trimu asem no ane ya bone tofa no eye wo ba tan no so asodie se wo ye wo famudie se wo tete wo ba no a kire ne die nti a ehu hia so wo kwa abonti won hye max no okona teacher so ka bi to aso akra de wo se we me ma me aka teacher so aka ne ne emza de no saa Umi fan show mu ti said the HIV ba kani bi ye no hu kura no wani so bru ye nya ne sa megidi ye se ye a ebeboa ye mu de ehye mu Washington ye so woni hwe ye a ne kura mempie nti o wie hwea na de ye bie school so a omopon a ye nkofo o mo ntem sa de on che wo ho ama ne chen so a dog no so ya nada sa ene omo abi a yi kan kwankofo omo ye nante ne akoye fie ahodo mu no wakasa akira wo ma no opon wo hwe so mra fie sa because SHS for bi mu kani omo kotwe junior high school ye ni mu heye omo enhye omo kora nti mum ye hwe se de papa bi kan ye na so odin ye na ya so odin bi wo ye nhye nti akora no me nhye nti ede nti na so ohye ba se me hye ohye wo hu se obi e hye ono so wo be hye unze ebi mo so dwen se yare no asa na nsesem bi na ye ka se de am se ye yi ani kura but e wo honom a ekuma manfo okay nti na wo se ye nyina ye da ye ho so enokre ye da Dr. Hilda Boyas papa JH Health Connect ono na eboa ye enwumre nso oba ye ani abesua de bebre emahu bi anhyew wo man bekwa asaba ni nyina ne se obedi ho hyehye nyina so se nyina edi so edidi yie anu munsuo yie a yare no baboa obetwa ye ho akode bia mumie ni sanhye so Nyinsen Ne Awoɔ ne de bro frɛ 0244867068 0244867068 na ekire nyankopɔn ye adom a yenkɔ ho na free scan ne ye ya me ye free no yenkonya mu echefa bi medin de afia amankwa tamaklo Dr. Shani Akwa ono na eboa yense producer mabna du ho amankwa ba bia wo bia nwumre ye chiawo Jamestown je ko so ye da se wo de into Facebook nti etimi ready ye nuan mu bi comment nyame nhirawo papa de pache ye na nkwane ahoden wo ye mu adase ne nso ye behia Adom 106.3 Only God can stop us now. 106